nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 dore ingingo nkuru twabateguriye. Nyuma y'urupfu rwa Madame Jenny nta Kirutimana waguye muri hoteli imwe hiri mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi, abari basanzwe bayicumbikamo barasaba ko ingamba z'umutekano wayo zakongerwa. Ushiraho ukuntu umuntu wese ataduga ngo agende arengane aje mu cumba batabanje kumubona, batabanje kumusaba karanga muntu, atabanje kwiyandikisha. Jacqueline Bagenyere, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abana bo mu mahanga batuye mu Burayi ku Kivi, akaba yari inshuti ya nyakwigendera muramwumva mukanya. Mu Rwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti Rwanda FDI cyahagaritse by'agateganyo inzoga ebyiri zitwa Umuneza na Tuzane zikekwaho guhitana abantu barenga 10. Gukora ibicuruzwa ukabishyira ku isoko ikiribwa cy'akirenga nacyo kitabaje gusuzumwa ngo cyemererwe kujya ku isoko nabyo byaje byemewe. Emile Bienvenue, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge. Jeffrey Feltman, intumwa idasanzwe ya Amerika mu ihembe rya Afurika, ategerejwe muri Ethiopia kuri uyu wa kane, aho wazabona n'abategetsi bakuru b'icyo gihugu bashakira hamwe umuti w'intambara imaze umwaka urenga. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avuga hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Aloyize ongeye kwirirwa. Ndahize mwiwe Veniste, turahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Abapolisi muri Nigeria barabohoje abantu hafi 100 bari bamaze hafi amezi 2 baranyurujwe mu ishamba mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu. Ibi byavuzwe n'igipolisi ejo ku munsi wa kabiri. Igipolisi n'igisirikare ca Nigeria bimaze amezi bikurikirana imihari yitwaje ibigwanisho bikomeye izwi nk'abasuma yama yahohoteye abanyagihugu cyane cyane hagati mu buraruko bushira uburengero. Intumwa idasanzwe ya Leta z'Ubumwe za Amerika mu ihembe rya Afrika Jeffrey Feltman azogendera Ethiopia ejo ku munsi wa kane kuganira n'abategetsi bakuru b'ico gihugu ku mugambi w'amahoro wiyaguye nk'uko byashyikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'imigenderanire bwa Amerika Ned Price. Uru rugendo rw'iyi ntumwa ruje kandi nyuma y'aho Amerika igiriye ishavu ikura Ethiopia mu masezerano y'ubucuruzi hagati ya Afrika na Amerika yitwa AGOA, ikagiriza Ethiopia guhungabanya agateka ka muntu mu bihe by'intambara. Amakuru kuri Sudani, Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ishyirahamwe rya Buraya baragabishije igisirikare ca Sudani kutishiriraho umushikiranganji wabo wa mbere inyuma y'aho umusivile yahahora Abdallah Hamdok atangiye imihoho ku munsi wa mbere. Mu itangazo rusangi ryashyikirijwe n'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'amakungu, ibyo bihugu byo mu burengero bivuga ko bitazoshigikira umushikiranganji wa mbere canke leta yose izogenwa abasivile batabigizemwo uruhara. Bahamagarira amatora yumvikanywe ko kuzoba mu 2023 no gushiraho inzego zigenga z'abashinga amateka hamwe n'ubutungane. Hanze y'umugabane wa Afrika, Leta ya Amerika yavuze ko yahagaritse umwe mu bakekwa kwica perezida wa Haiti Jovenel Moise, yongera imwagiriza icyaha cyo kwica no kunyuruza cyakorewe hanze ya Leta z'Ubumwe za Amerika. Mario Antonio Palacio, umugabo w'imyaka 43 yahoze ari umusirikare wa Colombia, yagirijwe kandi kuba yaratanze ibikoresho byakoze muri ubwo bwicanyi. Yarengutse imbere ya sentare ya Miami ni muri leta ya Florida ejo ku munsi wa kabiri. Yafatiwe muri Jamaica mu kwezi kw'icumi. Mu gisata c'amagara y'abantu, abashakashatsi mu Bufaransa bavuga ko batoye ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwihindagura kenshi, ni mu gihe isi ikiri kiragwana n'ubwoko bwa Omicron bwandukira ku murindi munini. Abahinga bo mu ntara ya Marseille bavuze ko ubwo bwoko bwatowe ku bagwayi 12
baba hafi y'intara mu kwezi kwa12. Uwa mbere yapimwe ko yabwanduye inyuma y'urugendo yagize muri Kameruni. Abo bahinga b'Abafaransa bavuze ko basanze ubu bwoko bwihindagura inshuro 46 ku buryo bibaza ko atarucanco ruzobutururuza kandi bwandukira cyane kuruta imigera ya mbere. Ni mu gihe ubwoko bwa COVID-19 bwa Omicron bukibandanya kwandukira ku bwinshi abantu mu bisagara bitari bike n'ibihugu ku isi, bigatuma amavuriro arengerwa. Hano muri Leta Zunze za Amerika, Omicron yagize ibice 95.4% by'abanduye mu gihugu cyose ku munsi wa gatandatu, kuko byavuzwe n'ikigo kigenzura no gukinga ingwara muri Amerika, CDC. urakoze abagizi Bigirimana mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa@radio.com na ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kw'ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7:30 z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru. Mu Burundi igipolisi cyatangaje ko abantu 6 batawe muri yombi nyuma y'urupfu rwa Madame Jenny Ntakirutimana warutuye mu gihugu cy'Ububirigi, waguye muri hoteli yitwa Portation iri mu mujyi wa Bujumbura mu mpera z'icyumweru gishize. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abana bo mu mahanga batuye mu Burayi ku Kivi, Madame Jacqueline Bagenyere, akaba yarasanzwe acumbika muri hoteli, arasaba ko ingamba z'umutekano wayo zakongerwa. Yari inshuti ikomeye ya nyakwigendera Ntakirutimana, maze kuvugana nawe ambwira uko yakiriye urupfu rwe. Urupfu rwa Madame Ntakirutimana Eugenie twagwakiranye umubabaro munini cyane utagira ukungana. Ni ukuvuga jewe bakibimbwira ntatse no kwanka kuvyemera, kubera ko uwo mudamu twari twabonanye imbere yuko agenda i Burundi kugira ndamuhe ibintu antwarira. Ni ukuvuga ku itariki 27 z'ukwezi kwa 12 namwandikiye ndaramwifuriza Noheli nziza, hanyuma aransubiza. Ubwo rero hirya yeje bambwiye bati Eugenie yitavye Imana, nahavise kwikubita hasi. Gushika n'uno munsi nahora nkunda no kurira, abandi bazi ko nkunda kurira cyane. Nukuri n'amosozi yaranse gukoroka, umubiri wanje wabaye nk'igiti, ndagugumwa nkajugumira mu nda hakajugumira, biragoye kwakira. Eugenie yari umumama atuje cyane, atuje. Twakoranye mu bintu byinshi cyane, twarakoranye muri association yitwa Ondohe Noeho yo ngaha mu Bubirigi. Ni ukuvuga twibukiramwo abantu b'iwacu bapfuye mu 72. Iyo association twayikoranyemo igihe kinini cyane, ni naho ubucuti bwacu bwatanguye. Akaba rero yaramaze iminsi yinjiye no muri iryo shirahamwe ryacu ADFBC ku Kivi. None amakuru mufite ku rupfu rwe nayahe? Amakuru dufise nuko ngo yari yashikiye kuri hoteli yitwa Portation, hanyuma ngo bakaba bamubonye ubwa nyuma ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12, hanyuma ntibasubira kumubona. Jewe rero kubera ko iyo hoteli ndayizi, mpora ndayiraramwo, naciye ndondera umudamu umwe yahora ayikoramwo, ndamutuma kumbariza. Aca arihuta aja kubaza, agarutse arambwira ati ngo bamaze nk'iminsi 2 batamubonye, bakibaza bati iyo bayaduze ruguru. Hanyuma rero ngo bumva akanuko muri couloir. Hama rero niko kugurura icyumba, ngo ni chambre numéro 9, baracugurura ngo baca bamutora muri douche, ngo aboshe amaboko n'amaguru n'umutwe we ngo wari upfutse mu cyumba ciwe. Ibintu ngo byari bitagaguje, amavarisi yuguruye, ngo baba baramwize ibintu byose basigaza impuzu gusa. Mukanya wambwiraga yuko iriya hoteli Portation uyizi, wayirayemo,
ubona umutekano wayo usobanutse uhagije? Oya, iyo hoteli kubera ko nayirayemwo ubwa mbere yari imeze neza, ariko mu nyuma zagiye guhinduka, haza abayikoramwo bava mu kindi gihugu. Nasanze rero harahindutse, nta security ihari namba. Ni ukuvuga winjiye muri iyo hoteli uduga ku nywero buri hejuru kuri terrasse, uca hafi y'umwango ugenda mu vyumba. Donc umuntu wari we wese arashobora kwinjira akirenganira akagenda mu vyumba. Ico nosaba nk'umuntu w'umurundi kazi utwara abakenyezi, ishirahamwe ry'abakenyezi bo ngaho i Burayi, nosaba n'ukuri ko hoshirwaho amategeko agenga amahoteli mwe nayo, hakabaho de condition kugira ngo ihoteli ishobore gukora, gushiraho nabo bita abasiti par exemple, cyane gushiraho ukuntu umuntu wese ataduga ngo agende arengane aje mu cumba batabanje kumubona, batabanje kumusaba karanga muntu, atabanje kwiyandikisha, kugira ngo ibintu nk'ibindi bize bisubire, kuko birababaje cyane. Ibyago nk'ibi ngibi bishobora se kubaca intege mu migambi muba mufite yo gusura Burundi kenshi? Ikibazo ni cyiza cyane. Oya namba, ibi bintu zabaye ntibiduca intege kuko Uburundi ni igihugu cacu, igihugu twavukiyemo, turagikunda kandi naco kiradukunda, kandi dusanzwe tuja mu Burundi tukahibonera no mu Ciriheze jewe niyo narindi, twarahakoreye ibikorwa, twaragiye kuramutsa abana b'imfuvyi, twaragiye muri semaine de la diaspora yabereye i Bujumbura. I Burundi hari amahoro. Ibintu vyoduca intege kuko iki ni ikintu mu gifaransa bita ka izore, ego iteye ubwoba cyane, ariko igihugu kimeze neza, ntibishobora kuduca intege, ahubwo bituma biduha inguvu zo kubandanya dukora, kuko mu byo twishinze ni ukurabira hamwe ingorane abana n'abakenyezi bagira, haba muri kino gihugu cyane mu gihugu cy'iwacu. Ntidushobora rero guca tugira ubwoba ngo ntitugendeyo, kubera ibyo ahubwo biduha inguvu gusumba, kugira ngo dufite n'icyo duterere kugira ngo tuyamirize ibintu nk'ibi ntibisubire kuba. Madame Jacqueline Bagenyere, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abakenyezi n'abana bo mu mahanga baba i Burayi, ukaba n'inshuti y'umuhishi nyakwigendera Eugenie Ntakirutimana, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Ego murakoze namwe. Mu Rwanda naho haravugwa abantu batawe muri yombi bakekwaho kuba baragize uruhare mu rupfu rw'abantu bagera kuri 12 bapfuye mu minsi mikuru isoza umwaka bazize inzoga. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti Rwanda FDI cyahagaritse by'agateganyo inzoga ebyiri zitwa Umuneza na Tuzane zikekwaho guhitana abantu barenga 10. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ruratangaza ko rwataye muri yombi umuyobozi w'uruganda rukora iyo yitwa Umuneza. Abapfuye bakomoka mu karere ka Gasabo, mu mujyi wa Kigali no mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda. Kigali, Asumta Kaboyi. Umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yabwira Ijwi ry'Amerika ko bafashwe bakurikiranyweho ibyaha bibiri birimo icyo gukora ibiyobyabwenge n'icyaha cy'ubwicanyi budaturutse ku bushake. Bamwe mu babonye bahitanwe n'izi nzoga basobanura ko byabaye nk'ibitungurana kuko uwanywaga iyi nzoga yahitaga apfa. Uyu ni Madamu Nikuze Hadiji uyobora umudugudu Intambwe mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo waguyemo abantu 8 bivuga ko bishwe n'iyo nzoga Umuneza. Twabimenye nyine abantu bamaze gupfa. Mu bantu 12 twari dufite hapfuye 8, 4 bari mu bitaro, baracyari mu bitaro. Nje nkanjye nabonye ari inzaduka ntabwo ari izari zisanzwe, ariko cyane yakoze ibara niyo bitaga Umuneza na Tuzane, kugira ngo agaragaze ibimenyetso. Yaribwaga mu nda, agataka n'umutwe, mu minota 0 akakubwira ngo arahumye ntareba, akabivuga nyine arimo no gupfa bihita birangira. Ni igitangaza cyane, birakabije, ntago wabishikira. Mugenzi we Bwana Nsengiyumva Gaspar uyobora umudugudu w'umwe mu murenge wa Kimuhurura nawo mu mujyi wa Kigali, nawe yumvikanisha ko uwanyoye iyo nzoga atatindaga. Bavuga ko umuntu yarwaye umunsi umwe, yavuye ahantu kunywa, ageze mu rugo araryama, bamamagara saa 8 bambwiye ko umuntu apfuye. Nta kuremba guhari, yarwaye umunsi umwe, nta kurwara kwabayeho rwose. Turashyingura bisanzwe,
uwa kabiri nawe yapfuye nyuma y'abandi, nawe ndumva ngo yari yaje gusura mushiki we. Iriya nzoga impamvu ngo bayikunda njye sinjyamo nk'inzoga, ariko bavuga ngo ko imeze nka rikeri, baba bumva ko ari nka karikeri, mbese ko ngo mu kanwa bumva ari nka rikeri. Kugeza ubu benshi bapfuye bagiye mu bihe by'iminsi mikuru isoza umwaka. Abafite ababo bapfuye bemeza ko iyi nzoga batazayibagirwa. Iriya nzoga umuvandimwe wanjye pe nawe yari atuye muri iriya karitsiye, noneho iriya nzoga barazinyweye bazinywa mu minsi mikuru ya Noheli. Ubwo rero umukurage aravuga ati ubwo umuneza bavuze ko ari we wishe abantu, njye nimunyihere tuzane ninywere, ntabwo bawuvuze mu byishe abantu. Ubwo nuko kuva yanywa iyo nzoga, ubwo niriweho gutyo kugera 11:00 umwuka umushizemo. Ubwo twarashyinguye nyine kuri bonane, hasize abana 2. ubwo n'ubwo ngo nyine tugiye gusigara tureba abo bana. Ntabwo tuzibagirwa 2021 twayigize nk'aho ari indahiro muri famiye yacu. Iratugabanyije umubare. Kugeza ubu ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti mu Rwanda, Rwanda FDI, cyahagaritse by'agateganyo inzoga ebyiri, iyitwa Umuneza na Tuzane, zikekwaho guhitana ubuzima bw'abantu. Ni icyemezo cyafashwe mu cyumweru gishize ubwo hasohokaga itangazo rihagarika ikwirakwizwa n'icuruzwa ry'ibi binyobwa, ndetse inabuza abantu kunywa izi nzoga mu gihe hakiri gukorwa isuzumwa ku mikorere yazo. Umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge yabwira Ijwi ry'Amerika ko izi nzoga uko ari ebyiri zacuruzwaga mu buryo bunyuranije n'amategeko. Bwana Emile Bienvenu yumvikanisha ko ibi binyobwa byasanzwemo ikinyabutabire cyangiza ubuzima bw'abaturage. Umuneza biragaragara yuko iyo iri ikinyabutabire cyangiza ubuzima bw'abaturage cyitwa metanol, ariko igikuru muri byose abantu bakwiye banenza kuko n'ubutumwa dushaka gutanga gukora kuko nabo bakoraga udafite uburenganzira icyangombwa kikwemerera gukora kigaragaza yuko aho uzakorera hujuje amabwiriza y'ubuziranenge ariho ubwabyo ntibyemewe. Nanone gukora igicuruzwa ukagishyira ku isoko ikiribwa cyangwa ikinyobwa nacyo kitabanje gusuzumwa ngo cyemererwe kujya ku isoko nabyo ubwabyo ntibyemewe. Kugeza ubu RIB ivuga ko yamaze guta muri yombi nyiri uru ruganda rwakoraga inzoga Umuneza, Bwana Marcel Ngarambe. RIB ikongeraho ko hari n'abandi bantu 4 nabo bafashwe bakurikiranyweho uruhare muri kiriya kibazo cyahitanye aba baturage. RIB isobanura ko abafashwe baramutse bahamwe n'ibyaha bahanishwa igifungo cy'imyaka 7. Ku cyaha cya kabiri bakurikiranyweho cyo kwica batabigambiriye, itegeko rivuga ko umuntu wamijwe n'urukiko gukora icyaha cyo kwica bidaturutse ku bushake ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Urugereko rushinzwe kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwatangaje ko leta ya Niger yemeye gusubika mu gihe cy'iminsi 30 iyirukanwa ry'abanyarwanda 8 babaye abere ku byaha bya jenoside bamaze kuburanishwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda kimwe n'abarangije ibihano bari bakatiwe. Maître Innocent Twagiramungu, impuguke mu mategeko mpuzamahanga mpanabyaha, arasobanura uko icyemezo cya leta ya Niger gikwiye kwakirwa. Mu by'ukuri n'agahomamunwa kubera ko amategeko mpuzamahanga Niger yasinye ndetse n'ibihugu byose n'umuryango w'abibumbye ateganya ko amasezerano nk'ariya agomba kubahirizwa n'impande zasinye, ni ukuvuga igihugu cyangwa n'umuryango mpuzamahanga wasinye. Ari amasezerano rero yo kurushakira aho abantu babere mu biriya byaha urukiko rwa Arusha rwaburanishije ku byerekeye jenoside mu Rwanda, ndetse n'abandi barangije igifungo cyabo. Ari amasezerano yasinywe n'igihugu cya Niger n'umuryango w'abibumbye. Ni ukuvuga rero ko izo mpande zombi nizo zagombaga kureba uko ashyirwa mu bikorwa. Uruhande rwaba rufitemo ikibazo rukaba rwabwa n'urundi rwasinye amasezerano kugira ngo habe haboneka umuti. Kuba rero igihugu cya Niger cyarafashe icyemezo cyo kuba kitakubariza ayo masezerano, ni ukuvuga cyambura abo bantu bari bageze mu gihugu cyabo impapuro zo kugira ngo babashe kuhaba, ndetse kigafata n'icyemezo cyo kugira ngo babirukane babajyane mu gihugu cy'u Rwanda, kandi amasezerano basinye abuza ko abo bantu bashobora kujyanwa mu Rwanda.
biteye ikibazo gikomeye, bikaba ari igisebo gikomeye cyane ku gihugu cya Niger ndetse no ku isura y'ibihugu bya Afurika mu ruhando mpuzamahanga, kubera ko biriya bigaragaza ko ibihugu bya Afurika ari insina ngufi cyangwa se ari ibihugu by'akavuyo bishobora gukora ibintu uko byishakiye. Uravuze ngo bagombaga koherezwa mu Rwanda, hari aho byanditswe ko bagombaga kwirukanwa bakoherezwa mu Rwanda? Mu by'ukuri icyemezo bafashe cy'uko bagomba kuba bari bavuye ku butaka bwa Nigeri, nta handi bagomba kwerekeza byihuse, kumva bitaba ari inkuru yo kuzimura, nta handi bagomba kujyanwa, bagomba gushyikirizwa ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni nayo mpamvu rero mu by'ukuri nk'uko amasezerano umuryango w'abibumbye wasinyanye na Nigeri ateganya ko abantu batagomba gusubizwa mu Rwanda, kubera ko ahari hatinywa ko u Rwanda rwashaka kongera kubacira imanza ku byaha bamwe bahanakuweho. Ariko Maitre Twagiramungu, mvugana n'umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda, yavuze ko hano ku Ijwi ry'Amerika, yavuze ko u Rwanda rutifuza bariya abanyarwanda bari muri Nigeri ko bajya mu gihugu bihitiyemo. Ayo makuru avuga ko u Rwanda rubashaka yavuye he? Urakoze. Hari hano ikibazo turimo ni ikibazo cya politike, ibyo harimo ko Arinda yavuze nta komantere nabishyiraho cyane, ariko biragaragara ko uriya mugambi wo kugira ngo basubizwe mu Rwanda ntabwo ari uwo guhishira, kubera ko nkeka ko impamvu bafashe iyo gahunda yo kugira ngo biregure gutyo ari uko babona umugambi bapfiriyemo, bakaba rero bashaka kugira ngo bagaragaze ko nta ruhare babigizemo rwo kugira ngo Nigeri isabwe kubashyira mu Rwanda. Muzi ko mu cyemezo Nigeri yafashe yashyizemo impamvu imwe gusa itumye bafatwa icyemezo, bavuze ko ari impamvu za diplomasi, ni ukuvuga impamvu zijyanye n'ububanyi n'amahanga. Nta kindi gihugu rero cyashoboraga kuvuga ko kitishimiye ko abantu ba muri Nigeri ko bashyikiriza icyo gihugu bagashyiraho ingufu za diplomasi kuri Nigeri. Nta kindi gihugu cyabigiramo inyungu kitari u Rwanda. None abanyarwanda nta kindi gihugu bafitiye ubwenegihugu cyaba cyarashyizeho presiyo kuri Nigeri kishyira gitutu kugira ngo abo bantu be kuba ku butaka bwa Nigeri.